Ngidon aktivitis program itu kan dari agasi kebaan ngidon pakadana kebagi pelong apa jantan mata kalau ngala alai kondisi mata aja keren mana kata besiru nak yang jomka bodos dinian kaju ke slogan kata kalau mata cerita no ya kan siksidun keren songar ngala alai kondisi mata ibarat ngala keren agak keren ngala keren ni baru ngi tribals ni dan kaju ke common issue dan ki common problem kam tam ha bede bagi influx i kadon kani kacing snow jong paro ki tribal ki dan pona is bagi ni namar bagi ni ki ritpai te kamon kadon kacing snow ba ngila ban sya thambor no dan ni sya ban exploit no hakili ki we pat ki jat ban ki babun ke population ban ni tidak tak ada kadang kam hai yang ni bandio kacing ada ke kerpa kalau pandai nak six schedule kalau pandai nak IRP lagi nak kiwe pat ki mechanism ki banwatra ya ki tribal people lagi ki indigenous tribe makin long secure apakah laka jom state ban akari baru itu ke meeting ke bangawan po dari ketika national seminar alor kabala penbet daga all Bodo Student Union. Haga bede hagi atli kiman kawai kalong ban budin ya ka ban wanra no ban pas no itu ka 125th amendment jong ka 6 schedule kabala frame na do arajar kendai no kendai te kabangila ya budin na kapos ikan mau akan senem arajar saru ngidang yawan ani kendu yo home minister Amit Shah akabagi dan langki CM jong ki pat ki EDC CM jong ni topor bat kunjuk mengaku leader opposition te tu kan national seminar ki bawan sementa kemudian ki pat ki EDC ru nanti ki state Dewan Hak Topor, yang ala khot kumwe neki guest speaker ban haji keren tu resmi. Kebaar pat kamat kade ke jindawani jom ka all Bodo Student Union. Ada bede batan pentrikam ya ka peace accord ka bagi sign pada ka all Bodo Student Union house name arca apa pada ka Sarkar Assam ka Sarkar India. Kini kidiki arti isu ti bangi ban ya tai banyak keren nak tu seminar itu.